Shillong's Red Land Laiba Manipur Rasbari Thugaibagi Wathok Sauthorakli, Ningtole Semba Sana Jaubasu, Kamtena, Warawa, Fundorakli. Lakliba Mikanda Congress Kyona Deligi Yakada Tabak Toroidaba Ama District Ki Isu Kudimakta Mayok Naduna Waroshil Purakpa Ngamgadaba Mirep Ngata Putokani Haina Congress MLA K Ranjitna Haikre. Kurumjari STB Pomyang Tawir Wasimbu Taram Nokchari Pau Sandona Pizari. Lising Amaga Chamapan Kontragi Angan Basarukta Matam Aduge Manipur Giningto Churchana Meghalaya Gi Konung Dalaiba Red Landes Saramba Manipuri Rasbari Tha Sekitang Nipanda Tugai Kibadagi Togdok Chautorakli. Hauzik Dengu Naduna Laiba Manipur Giningto Lesemba Sana Zawa Kamtena Waroba Fundorakli Ningto Lesemba Sana Zawagi social media pesta Silongi Red Landgi Rasbari Tugaiba Asi Mapa Mapu Masakhang Daba Puwari Nainadabani Atubada Mahak Masamak Silongda Chatkani Haina Tagalakre. Panbaya Badi Hauzik State Ki Planning Department Ke Makada PDA na Work Agency Oiduna Rasbari Asi Lairiba Red Hill Gi Mafam Masida Manipur House Samadi Atai Chakwa Thaurangi Thabakaya Paikhatpa Lairibani. Masigi Damak NSC Dagi Lupa Crorani Ga Lak Kuntra Taret Ke Senpam Kaibagi Ayaba Pirakhibani Hiram Masigi Matang da MP Bimol Akoicham Yauna Maikai Kayada Ki Pendaba Wafam Leptana Fungdoklagli. Panbaya Badi Atopa Wafam Amana Hariba Mafam Masida Lisingamaga Chamapan Nifu Mapange September Gi Tangkon Matoida Matamaduge Manipur Gi Ningthau Maharas Boda Chandra Numit Nini Chupna Fazinduna Thamlaga India da Tinnabagi Damak Namduna Khutyek Pinaki Haina Ngasi Fauba Pendaba Miyam Kaya Lairibani. Haribal Lamasi Matamamada Mawang Chana Lairam Dabadagi Lisingani Tara Mapanda BJP government Laklaba Matungda Square Feet Lising Marifu Mathoi Chanipanga Marifu Maripak Chauna Lamasi Lupa Lak Marifu Tara Mathoi Putoktuna Manipur Lengakna Meghalaya governmenta Jahi Kuntragi list Louduna Hauzik Manipurgi Lanmi Haina Nakai Lamni Haina Nakai Sengna Laikibani English Singamaga Chamapan Kuntragi Angan Basarukta Churchan Maharasna Saramba Rasbari Asi Chahi Marifu Tara He Laba Maramnai Hekta Thugaiba Haibasi Ek Amasung Rule Yabra Amasung Yadabra Haiba Wahankaya Chongthorakli Maikai Kayadagi Pendaba Wafa Makata na Fongdok Narakli. Manipur Gi Asuk Luraba Fiba Masibu BJP Gi Center Gi Luchingba Singda Chapchana Khanghanduna State Asigi Thokliba Wathok Asigi Waroshil Purakpa Ngamba MLA Ama Fawa BJP na Puthokpa Ngamdrabasu Congress Party Gi Oinadi Lagliba Lisingani Kuntareta Puthokadaba Mikhanda Congress Ki Oina Delhi Gi Yakada Thabak Toroidaba Amadi State Ki Isu Khudingmakta Mayok Naduna Waroshil Purakpa Ngamgadaba Ngakta Puthokani Haina Congress MLA K Ranjitna Fungdokre. Wafamasi Hianglam Block Congress Committee na Senduna Hianglam Awang Laikai Dalaiba Hianglam ACG ex MLA Elangbam Dwiza Manigi Yumda Pangthokpa Bhot Chor Gadi Sorgi Signature Campaign Hagdokpagi Thoramda Haikibani. Thoramadu da CLP leader O Ibobi Kundrakpam ACG MLA TH Lokeshwar MPCC Gi former President M Okendro ex MLA KH Loken ex MLA Fazur Rahim Yauna Congress Party Gi Maru Oiba Luchingba Kayana Sarukyaki Thoramadu da MLA Ranjitna Makha Taraduna BJP Gi MLA Singi Pangdaba Amadi Thabak Haitaba Matau Asida Hauzaki Matamda MLA Amani Haibada Miya Mangda Ikai Bagi Fibamda Leide. Malemgi Miyamna Black Cloni Hainariba Afas Pavu State Asagi Mafam Karadagi Lautok Dragadi MLA Gi Famdagi resign Togani Haina Congress Ki MLA Singna Matam Amada Laukiba Adugumba State Asida Lairiba BJP Gi MLA Singi Maraktagi MLA Mangada Thokpirak Tuna State Asagi Isu Asagi Waroshil Purak Dragadi MLA Famdagi resign Togani Haina Center Gi Luchingwa Singda Launaba Thokpira U Haiba Ngamkidre Pumna Magasi and Birena State Asigi Chief Minister Oiba Matamda Amit Sahana State Asida Lakpa Matamda Airporta Chorol Pakiba Adugi Mahaini Masina Ngasidi Center Gi Luchingba Singna State Asigi Miyam Amadi Luchingba Sing Asi Tumit Kangoina Urakpani Aduna Ngasidi Delhi da Chatuna State Asigi Isu Sing Asigi Matangda Center Gi Luchingba Sing Unaba Chapada Maru Oiba Luchingba Sing Unabagi Ayaba Pibidre
ओरिबा फिबम मसिदा दिल्लीदा लैरिबा बीजेपी की एमएलए सिंह मणिपुरदा थोक्लक्तुना हौजिना करी अमुक हायरगा मियामदा मिनमगदौरिबनो गो टू हिल्स लाउरगा चिंगी चौखत थौरांगी थबक पाइखतकदबा एडीसी की इलेक्शन चाही मंगा हेना तौबीदना थमजिनबा अमदी गो टू विलेज लाउरंबा अदुबु खुंगंगी लमगी याइफनब थबक तौगदबा पंचायत राज इंस्टीट्यूट सिंगी इलेक्शन सही अनि हेना तौदना मखोगी फुरित खाउदगी खुचाबी मी पुथोकलगा थमजिनबा अदुगुमना हंदकसु मियामना मिनमगदौरिबनो अदुबु लमदम असगी मियामनासु खंबीगदबदी बीजेपी की हौजिक स्टेट असिदा लैरिबा एमएलए सिंगी मतिक मगुल अमदी तौबा ngamba शक्ति अदु पुमनमकना खंगलबनिना लाकदबा लिसिंग अनि कुंतरेट के इलेक्शन असिददी बीजेपी बु चपचाबा परा तंबिनबा सेम सारसी हाइके कांग्रेस पार्टी की ओनसु हंदकी मिखल असिदा मियामना पांबा अमदी मियामगी सेंटिमेंट खंबा स्टेट की इशू सिंग मपुंग फाना मायोकनबा ngamgadaba कैंडिडेट ngakta पुथोकनी मसिदा मियामनसु मपुंग फाना सपोर्ट तौबिदुना बीजेपी ना मंगहलंबा मणिपुर बु अमुक्ता कन्मिनदुना चौखटपा स्टेट अमा ओहेलसी हाइकी लैयो कांग्रेस की कर्मीसिंगना सिगुम्बा साइन इलेक्शन अखोगी हाइबा सिग्नेचर कैंपेन तौबला अदुरमसे मसि लाना लोबिदनो बीजेपी द वोट पिरम वोटर्स नरबसु एनपीपी द पिरम वोटर्स नरबसु तुंगी सा इशू सिगिदमता अचुंबा मिहु खलगा वो आयु दी पिनिंग मतलब पीबीओ अपान मतलब पीबीओ मतलब कोई थिंबे लेते बट तौबदनो पार्टी की खेल बनाइदना सिगुम्बा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का श्री मोदी का अमित शाह का तौबा लौटुनल को कुरान बसे मसीमदी प्रजा की मसक वरबा कोई चुमथो कदबले इसा की दायित्वनी खलगा हाइबा सिग्नेचर कैंपेन सिदा चिन्ना बलेतना साइन तौबियो हंदा यहां बदना ने समझे महाराष्ट्र की पुणेदा 3CIT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कोबा सेंटर अमा हांगदोक्रे सेंटर असिना महिरोई सिंह ओजा सिंह अमदी रिसर्च तौरिबा मियोय कयादा कानबा पिरगनी हाइदे सेंटर हांगदोकपगी थौरम अदुदा AMD की चैनल एंड SMB की डायरेक्टर पंकज देसाई अमदी 3CIT सॉल्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजित मयेंग बमना चिंगबा मियोय सिंह सरुक याखी सेंटर असगी टेक्नोलॉजी खक्की नते मसगी पांदमदी अनौ अनौबा खुदोंग चाबा कयाम पीबगी वाखलोंदा हांगदोकपनी हाइना रंजित मयेंग बमना फोंदोखे हुजगतेंबा ब्रेक अमतंग लौमिनसी मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तना नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुन हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुन अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक की मतुंग मखा तारपा पाउदा ngarang nungthil awang laikang thabi guhada tasin khibi nupi ama manipur fire service ke timna kanba ngamkhre haina manipur fire service ke control room gi officer in charge na thadorokpa cherol lamana haidi cherol adu dangarang nungthil pung amaga minute 15 tawa matamda awang laikang thabi da guha amada laikang thabi santipur da ke thangjam thaba chahi kontra nipan mapuroiba th jatra kobi nupi ama guhada tasin khre haibagi pau manipur police control room da pirakhe pau adu hek phangbaga imphal dagi manipur fire service के डायरेक्टर ना लुचिंगदुना अमदे सेकमाई फायर सब स्टेशन के टीम अमा मफम अदुदा चंगसिनखि लोइनना अनौबा खुसु खुलाई सिजिनदुना अरुबा गुहा अदुदा तासिनखिबा नुपी अदु कनबंगमखि थौदोक अदुदा सेकमाई पुलिस अमदि कोइरेंगैदा लैबा 2/8 गुरखा रेजिमेंट सु सरुक याखि हाइदि Manipur State Commission for Women and National Commission for Women के मीटिंग मखादा District Administration Jury Bamga kusam naduna The Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 haiba thimda nongmagi oiba sensitization ki thoram ama chingdong laikai da leiba DC office ke conference hall da pangthokre thoram adu da MSCW ki chairperson Thumle Tingnipang Mongsang MSCW ki member Dayapati Chongsing Koireng Sophia Moyon amasung Deputy Commissioner Krishna Kumarna maru oiba myoy sing oina sarukyaki thoram maduga mari lainana Manipur State Commission for Women ge chairperson Tumlik Tingningfang Mongsangna nupi singi hak amasung thabak sufamda khudong chadaba mayoknaba
hantha hanaba tangai fade Manipur State Commission for Women at Manipur gi nupi singgidamak lepli thabak sufamda nupi singbu kanjana balariba ek ase mapung fana thabakta onthopa mathautai thauram asi nupi singna thengnariba khudong chadaba kaya ase karamna ngakthokadage haiba adu khanghanaba pangthokpani phungdokhe Manipur State Commission for Women and National Commission for Women gi meeting Makhada District Administration Juri Bamga Kusamnaduna Nongmagi Oiba Anti-Human Trafficking gi Hiramda Awareness Forum ama Juri Bam gi Bapu Parada leba Juri Bam Municipal Council gi Auditorium da pangtokre Thoram Maduda MSCW gi Chairperson Tumlip Tingning Phang Mongsang MSCW gi Member Dayapati Chuang Singh Koireng, Sophia Mayon, amasung Deputy Commissioner Krishna Kumar, Jiribam District ke Additional SP Karnajitna Maru Oiba Myoy Singh Oina Sarukyakhi, Thauram Maduga Mari Lainana Jiribam DC Krishna Kumar na Human Trafficking ase thingnaba aikoi khudimak awareness ningthina leiba mathau tai, masigidamak stakeholder khudimak honna minaba changi haike. Aroibada maroi pawmuka na pisari. Silongi Red Lanta Laiba Manipur Rasbari Thugaibagi Watok South Thorakli, Ningtole Semba Sana Jaubasu, Kamthena Warawa Phongdorakli. Lakliba Mikhanda Congress ki oina Delhi gi yakada thabak tauroidaba amadi state ki issue khudingmakta mayok naduna waroisil purakpa ngamgadaba mirep ngakta puthokani haina Congress MLA K Ranjitna haikre. Kuzik Faboki oina STV na tizaba pau matang asada shinjare meeting tabiro pumna mapu amukana krumjari.